Ton bakit ken lakay tan awan ko mamaliw ken kwata kung kanuman sa dinuman daytoy tiara pa ako may tured naktupay nga tangag kan ken bisungen nududuogan tanton adua agin salud sudak man syakto pay nga patig mo nooban ton aming buo ko dumpeng tuti kanito nga tibuok mo ket uban-ubanan to ket intanto sublianan paspasa makadata dagiti naglabasan pasadiwaen tanto dua iparipirip kuntoken ka day di akariken ka asisikalaeng ti patig ko uray inton uraw ton buo ko dagiti naglabasan tasadiwaen tanto dua iparipirip kuntoken ka day di akariken ka asisikala